السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الشارع الألماني مع محمود التلباني. النهاردة إن شاء الله هناخد ديالوج جديد وهو im Restaurant، يعني في المطعم. الحلقة اللي فاتت، في الديالوج اللي فات اتعلمنا ازاي بنطلب ام كافيه، اتعلمنا جمل جديدة، كلمات جديدة للمطعم وللكافيه، بحيث ان احنا الفاتشاتس بتاعتنا في نطاق الكلام دوت تبقى كويسة. فالنهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعضينا في المطعم، وهنشوف ازاي نطلب حاجات جديدة، ازاي نقول مثلا خلي الباقي علشانك، ازاي لو عايز اطلب حاجة جديدة هطلبها ازاي. طيب يلا بينا نبدأ يا شباب. لوز جيتس. عندنا هنا هوت im Restaurant bestellen، يعني تطلب شيء في الريستورانت. فاحنا زي ما عرفنا المرة اللي فاتت في ديالوج بتاع ام كافيه، bestellen يعني يطلب لما تكون عايز تطلب شيء في مطعم او كافيه او اي حاجة. ف das Restaurant أداته das، وبرضو ist gleich das Gasthaus، ولكن Gasthaus هو مطعم صغير، وبرضه بيطلق على المطعم اللي بيبقى داخل فندق او بيبقى داخل بيت. لكن das Restaurant اللي هو ايه، المطعم الكبير المنعزل، هو مطعم لوحده. تمام. ولكن حبيت برضه اوضح لكم الكلمتين بحيث تضيفها للفوتشاتس عندك. فهنبدأ هنا الديالوج. عندنا الجاست انا عامله باللون الاحمر بحيث انك انت تكون مميز. فالجاست يعني الضيف هيقول جوتن تاج. جوتن تاج. كلنا يعني الجرسون هيقول جوتن تاج. haben Sie reserviert. جوتن تاج. haben Sie reserviert، يعني يومك جميل، حضرتك حاجز. فكلمة حضرتك حاجز يعني انت حاجز في المطعم. haben Sie reserviert. فالجاست هيقول يا، ايوه. auf den Namen محمود التلباني. لو انا حاجز متصل وحاجز في المطعم قبليها، فلو عايز اقول كلمة باسم محمود التلباني زي ما بنقول كده بالمصري، ايوه انا حاجز ترابيزة باسم محمود التلباني مثلا، فبنقول auf den Namen محمود التلباني. طب لو مش حاجز هتقول nein wir haben nicht reserviert، يعني احنا مش حاجزين. nein wir haben nicht reserviert. لو انت لوحدك هتقول ich habe nicht reserviert. تمام. فالكلمة هيقول nehmen Sie Platz bitte. nehmen Sie Platz bitte. تمام، تفضل هنا، دي الترابيزة بتاعت حضرتك، يعني تفضل اقعد، خد مكان. nehmen Sie Platz bitte لو عايز تقول لحد تفضل اقعد او خد مكان، يعني تفضل. فالجاست هيقول danke sehr. danke sehr يعني شكرا كتير. كلنا هيبتدي يقول hier ist die Speisekarte. hier ist die Speisekarte، يعني المنيو اهوت او قائمة الطلبات، زي ما قلنا اداتها دي الحلقة اللي فاتت. و das Menü يعني المنيو. فالضيف هيقول vielen Dank، شكرا جزيلا، وهيبتدي يشوف عايز ايه. فالكلنا هيبتدي يقول له مثلا لو هو عايز يقول له حضرتك عايز ايه على الاكل، او حضرتك بتتمنى تاكل ايه. فالكلنا هنا هوت ممكن يقول was hätten Sie gerne zum Essen. was hätten Sie gerne zum Essen. فهتن هنا دي Konjunktive 2. الدرس لسه في المستويات المتقدمة، ولكن طبعا انت لازم تكون عارف الجمل زي ما هي كده، بحيث لو سمعتها تبقى فاهم. فهنا هتن الكونكتيفيت سواي زي ما شرحته سريعا هو مجرد بس تمني، يعني حضرتك بتتمنى تاكل ايه، اللي هو نفسك. فانت نفسك في شيء، فاللي هو بتتمناه، زي ما تقول له والله انا نفسي اكل مثلا كفتة، انا نفسي، فانت بتتمنى. فجميل. فهنا بنستخدم الكونكتيفيت 5. فهو هنا بيقول was hätten Sie gerne zum Essen، يعني بتتمنى حضرتك ايه على الطعام، يعني عايز تاكل ايه. فالجاست هيقول ich will gerne eine Nudelsuppe und eine Fischsuppe bitte. فعندنا نودلزوبة دي كده هوت شوربة بيبقى فيها مكرونة وأداتها دي، وفيش زوبة يعني شوربة سمك. فهيقول لو انت عايز تطلب عندنا الطريقة ديت تقول ich will gerne او ich möchte gerne، او برضو ممكن تقول ich hätte gerne.
زي ما قلنا في حلقة im Café. فهو هنا قال ich will gerne ein Nudelsuppe und eine Fischsuppe bitte. يعني أنا عايز شوربة مكرونة وشوربة سمك من فضلك. ودايما بيستخدموا كلمة bitte، فالشعب الألماني بيستخدم كلمة bitte كتير جدا، فلازما تستخدمها ولازم تتعود عليها. هتحس ان انت مأفور لان مش من طبيعتنا كل شوية تقول من فضلك من فضلك من فضلك، ولكن هي مستخدمة بشكل كبير في اللغة الألمانية. الكلمة هيقول eventuell möchten Sie was zum Trinken، يعني eventuell ربما möchten Sie was zum Trinken. هنا دي جملة عامية شوية ولكن أنا حابب أعرفها لكم بحيث تتعلموها. فهنا بيقول له ربما حضرتك عاوز حاجة was اختصار لإدفاس، فالألمان ساعات بيكتبوا was وبيقولوا was. zum Trinken يعني للشرب، فاللي هو يقصد ربما كده حضرتك عايز تشرب حاجة، اللي هو ممكن تكون بتفكر انك تشرب حاجة اللي هو انا بقترح عليه. فمثلا هو هيقول لي يا ein Bier und eine Cola bitte. فالسؤال ده مهم جدا وبيتسأل كتير جدا لما تحب تضيف حاجة، اللي هو ايه ممكن حضرتك تكون بتفكر انك تشرب حاجة او عايز تشرب حاجة، ممكن تقول eventuell möchten Sie was zum Trinken، eventuell möchten Sie was zum Essen، ربما عايز تاكل حاجة. فبعد كده الكلمة قال gerne sofort، بعد ما خد البيا والكولا والأكل قال له gerne بكل سرور sofort، يعني في الحال، يعني خلاص حالا هيبقى الأكل جاهز أو الطلبات جاهزة. بعد كده الكلمة جه قال hier ein Cola und ein Bier das Essen kommt gleich. جه بيقدم الطلبات، حط لهم الكولا، فبيقول hier eine Cola und ein Bier، وهنا البيرة، و das Essen kommt gleich يعني والطعام جاي بعد قليل. gleich يعني شيء هيحصل في المستقبل القريب العاجل، بعد 5 دقايق، بعد 10 دقايق. لما تحب مثلا تخرج او تروح مكان وهترجع خلاص في السريع كده، هو تقول ايه ich komme gleich، ich komme gleich يعني خلاص انا هاجي بعد شوية، يعني خليك استناني انا جاي كمان شوية. فالجاست قال alles klar، تمام كل شيء واضح خلاص، اللي هو تمام. هيبتدوا مثلا يشربوا وبعد كده الاكل جاي. بعد كده später لاحقا الكلمة جاي خلاص اهوت، قال hier eine Nudelsuppe und eine Fischsuppe. دي هنا هوت ابتدى يقدم الاكل، دي النودل زوبة اللي هي شوربة المكرونة، ودي الفيش زوبة شوربة السمك. جوتن ابيتيت، واتمنى لهم اكلة سعيدة. فجوتن ابيتيت يعني بالهنا والشفا. الجاست قام قايل دانكه könnten Sie mir bitte Salz bringen. هنا بقى جملة جديدة عايزين نعرفها لما تحب تطلب حاجة جديدة، مثلا عايز تطلب ملح، عايز تطلب سكر، فهتقول können Sie mir bitte Zucker bringen. ممكن تجيب لي سكر. مثلا عايز تجيب شوكة، هتقول können Sie mir bitte eine Gabel bringen. معلقة مثلا، المعلقة متوسخة، هتقول könnten Sie mir bitte einen Löffel bringen. فنلاحظ ان هنا هو bringen هيعمل accusative للتاني، فهنقول eine Gabel و einen Löffel. جميل. فالكلمة هيقول جانا 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 يعني بكل سرور، اللي هو حالا. später بعد كده بقى خلاص بنيجي في الاخر، فالجاست بيقول دي Rechnung bitte، حساب من فضلك او الفاتورة. طبعا ما بيسقفوش هنا هو زي عندنا، فدي Rechnung bitte الفاتورة من فضلك. فالكلمة جه قال له دي Rechnung kommt sofort، الحساب جاي لحضرتك حالا. بعد كده قام قايل das macht 32,80 €. ممكن تقول كده، ولكن هم هنا ما بيقولوش كلمة سنت ديت، هو ما بيقولوا على طول 32,80 €. جميل، لان هي خلاص واضحة، يعني معروفة ان هو 80 فخلاص انت عرفت. فالجاست هيقول هي bitte، بيقدم له الحساب او الفلوس، ولو عايز يسيب له بقشيش بيقول stimmt so، اللي هو خلاص تمام كده. يعني انا اديته مثلا 33 او 35 وعايز اخلي الباقي، فبنقول stimmt so زي ما اتعلمناها في الحلقة اللي فاتت. فالكلمة هيقول
Schönen guten Tag noch und Wiedersehen. Schönen guten Tag noch und Wiedersehen. فschönen guten Tag noch يعني بتمنى لك يوم جميل وجيد، اللي هو أو مازال يومك جميل وجيد، وأشوفك بعدين أو أشوفك مرة أخرى. Wiedersehen. فممكن نقول Wiedersehen، أو ممكن نقول زي ما الجاست قال أو Wiedersehen، يعني أشوفك مرة تانية. بس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة. هي لذيذة وسهلة، وابتدينا نتعلم فيها مثلا حاجات جديدة زي كنت bitte Satz bringen من الجمل ديت، وتعلمنا فيها كلمات جديدة مثلا زي الشوربة وشوربة السمك والكلمات ديت. فأتمنى تكون الحلقة عجبتكم. Wenn dir dieses Video gefallen hat und etwas davon gelernt hast, bitte vergesst nicht meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب في القناة لو لسه مشتركتش. كان معكم محمود التلباني. دمتم في أمان الله وسنة سعيدة عليكم. السلام عليكم.